Silakan kamu menurut dengan dulu juga oke. Kalau boleh, ini kami mulai orang kerja supaya tahu kami di atas. Anda beri tahu itu atas saya, apa beri supaya di atas ada luar Korobu. Itu kan kita ada baru kan? Ada yang ada bagi ibu apa? Ada yang ada sih, apa itu kalau mereka bos kerja para jadi kita. Supaya kami ada tanda baca sampai sekolah yang di sekolah. Bukan supaya boleh ada dua bebas sakit. Saat ini ada itu. Sebagai privilege to be to welcome you special guests, especially non-speaking leaders. Thank you so much for being with us. We are so blessed. I hope the message that is going to deliver is set. These are blessed. And thank you so much for choosing Korobu to be your church to this service. Ako pernah balik saya balik sa church. Ganun jauh itu mereka kali mau buka sa mga buku. Ismaya, ang ito dia sa mga kapatid. Bisa awal kami. Kami semua itu awal, bisa itu kaya mana. Pero orang bilang saya kalau begitu, awal itu. Sampai begitu, kalau begitu masa, orang ini ada, ada. Sesan tadi lah sa busian na bati, pasta sitaw ba kaugilan dito taro.
Ay mungkin nakarian arakabuya sa busiya radikan payakirek. Sina tataroy mungkin arakabuya merakarya sa puperakian tar. Sinipoy ko si kaitaw ko tamera Jesua ay wante maka. Ari ko timetuan nanganganira kakapayakira. Yun tupong tuwan na metuwan. Hindi yo Jesua. Sinang koki na ko yung rakabuya merakarya. Akiasan digi meni kakapayakira ko sa nanganganira. Sina ako karakabuya na ko yung badepon ng bay. Ni kota kime karya kis na koki na bentayo. Akiana ko menonora ni kanang atamer. Sa abusi ko tamera ko na kakapayay kay paana benen na nubungan ay bugin wakin ang tewang geryo. Yon kinibes. Kakapayay na benalo me beya kya ngay kay tamer. Ngay na kaya sa itaw roy na Jesua kuna bukira kuna kaungay na tamerino. Pasin ako na ben karawa yo. Ni kariket kaya busumay ang kakapaya na ko na tamerino. Pai kay return kaniko ilon Kristo Yesu apo ni ngayarawer sa kamay. Amen. Have you suffered? God is good all the time. Ila wag daw ya. Kana kukurain tabi sa iyo ko asan ba? Rapa. Ibu si temen na doon ibu sumaya hindi tayo. Rako men numane ada yang ada ibu sumaya tayo. Nako ni kaben. Ya nga ibu sumaya nako nan tayo ya ibu sumaya ko nako di ada tayo maurin tabi sa iyo. Tira despangar siya sa ali yasan dan ali hindi niya pa sinad merorogin nan takaroy nun tabi sa iyo nako ilang ay ni kaben. Enari pa. Tiya kauring nako ira tiya kora. Ngkai si kakwawa ba sa men nunubong ay kakaisira. O yarang busy de tayo kain gitu, yarang katabi-tabi, yarang best buy, karang kasigi-sigira, katabi-tabi John na ba yu? O sa tabi na nari,
Nikasika kita utanan minta utanan ni kararwaki me tangiran Joshua. Oh, jadi iyo au kanta ni nga ba ti bang na wala tayo nangani da to kora. Pasi na time to inanon anakanta ni nga to. Sina taro. Tetap kami na yai sabu peragin taro. Sini boy ko sky tau ko tamera Joshua. Roiroin am tapes tayo. Jawa yo tamera. Oh, yete ngay bandang tiagi nam tiak. Yabusi ko ang anay kora-koraw. Merurung yu. Bandang ko nang tiagi nam tiak anak ko nang kanta ni. Mira yung orang ay tanong ora. Ake songora ay kay. O ake songora ay nung teriyo. Ake songora ang live de tayo. Kuna kauguin na nora ni kabeneira. Pasin ako nang busmaya am tiaka. Benari ki badja sa emel na nora ni kabeneira. Oh, ni ko nang time to ni karuwa de tayo ko mga wakay tamer. Ni kay dira na ko. Tani pure ngaira sana ko mtete tayo menanora kay sa busniyo ka para yera pure. Akabayerin tayo basta busniyo ko Kristo Yesu ang ayara we sa kamay. Amen. Wow, taka para. Ay tangi dia banda tiagin na may yari na betuwa na may yay. Pas na tiagin na kaya takaru ay nung tayo penari kiba si bangara. Oh, sinakarigya si bangara debo kaya ni ruka tamakoro ani debuy na kibuna debuy me onu ani karuwa abuy me wow. Ruka tamakoro debuy na kibuna ni debuy me onu ni karuwa abuy me wow. Ganere ki romi debu yan ruka tamakoro debuy na kibuna debuy me onu ni karuwa abuy me wow. Ito na kinakangay, ekawali ya merita, memeri ya Yesu. Manera kiromi ya sinaposi banaran warige. Tawana enako. Angke anak-anako erin jakawa tawana jay ni temenna ayara na merita. Emanayan na ako yan na naus. Yay tarina ayara na meria. Ngaya tsaka idarikin wen tawaya. Nungura na nateka. Merita itabiyayangan temakurin na ako epes. Ay na kon tuwari ay kangay tuwa kuwa kimus ngay ekita na itariu pan na makurin singay mengaya ako na tuanga pa ena buokay ay Yesu kaya ni kangay merta koyang on rome ako katapiyang ako ni pay kabes si tawa na tapay area indiki Maria erinia tapay erinia tesipa roiroy roiroy Ari na punagi anaki mayrona. Na bes hindi ka kabayara imi nung orayan ungirayak nan na natyakat Yesu ano ko nang tayo. Jerong itaki naki by Yesu ekawara anaus mert. Demi nga tuwa na erang tamero yon Betania. Kita po yapon siya ni kakawari Yesu. On demi nga ni yay woman tari ay ni. Naroon na sunguran di warwari. Ni Merta ni Maria. Tiya kinagi ba temen na erang intabi-tabi. Inanon to, chawman kuka. Temen na, karawan, tsaka, ilalagay ni Yesu. May inanon di rong-rong erang wali na kayo. Yesu, yang anira. Di rong-rong kitirili, erang intamero, erang inano. Paimay na sina, Pikuy bukina. Ni Peira, Genera Maguri. Siriyay,
Nungogori ya mwana. Mena nora ni kapen. Guguran Jesua. Ena komua. Imain karawan temakuri. Ibukin Jesua. Aramoni yango. Dita yai. Kete Aramon points. Asinakana ko de rorong ayo. Yakangay yakana. De moya ngayon lagi de tape-tape. Na sito wana mayay. Ito uroy busmay Yesu. De moya nga erang ngundagin de tape-tape. Kita tapiayang. Na sito wana mayay. Ke sito wana de moya nga ane. Ito uroy busmay Yesu. Ito yung nagpamerta. Ibusmay Yesu. Nakon nanaus. Anya si kunan nori ang tikibuan ito na pinamawanua. Erang intangira Yesu. Ikaw kami nga na. Nakon Yesu. Ekatawro sa marke. Ibugin Yesu. Ekaisaki. Epe kutata. Ibugin Yesu. Me beku tatana genda na maguri beina ge koroi nanona yaki onda kinde tame ya roi ke hake de tame inanona ya tabia yang nanona ya tabe nanona ya nang ini yenu kuri nanona ya complain na kon Yesu. Sipu ni kona ni koroi makuri ibugin tewe. Si kona ni katabe-tabe ilan derang tabe-tabe ibugin te karesa. Me ararita kini kwawa me aswara ipu ni merinara. Erang nuadirek. To sinako to wana. Ato ay nagiging baka nga di baya ka nga nang ka nga ito ay nang ururu na ko lagi. Na baya epon diay. Iro kon jobis. Ay ikaw ring ak. Kururing at missionary. Are epon diay di kita pem. Ilalikin. Tapi ako nga nagikay na nakagindi tapi yung fisku, tapi yung drug, tapi yung kindera. May punis. Pati pa yarigi. Ero ko temen na nako. Ay swangay na Bible study. Atira iswang nga. Ang kanay yogi. Pandan ako muna ni kangay. Mangkana yogi, asa corona pera Bible study. Kanere ka. Ngaya, kanere ka mawam, debong ngay. Ngaya akita kanga. Yogi oyapong. Yogi oyapong. Sa taon na Bible study na kung debong arimina. Bro. Kura tapi ay kahapon lang tamero. Ma emoni pa idiki. Ali tagin na Yesu wari. Maria Elinia eroiro idiki. Maria Elinia eroiro idiki. Ina nang besi ara meron tayo. Takawan niya ko sinanoria, ndongorongon ni Maria, ngi eteka ilalagin wen Yesu. Awayo to pa yadagin na Yesu.
Era leria iligi ni moni pa iligi. Ari ekoroya ni meri ari. Ni meri taka lagi wen Yesu. O yung oran na nataka Yesu. Digi bwane tenebu merwayo. Etegi na kiba ni meria. Ye yotanariki. Erang innanoriki na kon na riron ni merta. Enoria kay meria pa Yesu po ni ngay teperana ni kameu. Ari ero ko inanu me ngay tetayari. Eka suki ba ni kapene? O ena kon nungora iron Yesu. Merta ekataya ni kanikariki chamara ke ni kwawa na kon Yesu. Na meria. Yesu ni kamara kiaki. Dame iron Yesu. O ika yere meria yangani yetenere yara ni kakawaki. Pate kapeni anta mero e bukin temakuri bukin Yesu. Ponte teka me Yesu. Teka me Yesu. Erang temero te pai agoro ye merta. E kata uroi pa ye kairua yara lik. Me meria nora te pai erang temero arik. Na kon te kata uroi. Paya taya pate ware ro ko hari puni ngai te berena ni kameu. Sina nora te boga ni meta te mokoro wa ki punani yau. Ai taku jakana meta te mokoro wa ki punani yau. O ya kaya kani kangai e koria kia kangai e ki meu Jonathan si te berena me e meu te kana ko ai ka yosina ko ai ka osina ko me win Joshua. O io te pai anoria ni meria. Enora te meu ni kwawa. Ari eri nako inanu ni mengaia. Mengaia eri ni meria e nako ndini eri ki te meu ari yake tokina ari ki te meu ni kwawa. Nako na te meu ari pontiamara ki ni kangai. Tau arakatenuan ni yango sina tara merta. Sina nora na complain ni merta. Ni merta e complain. Ni merta e ngure na ko ni Yesu ibukin ni meria. Amai sinapa ai ka ate ana pa na yoro ni merta ni po ngai kai. Tiki bwani abui ntebuga ni ruwa na raware. Te uwe kwa kimushi. Bari ni meria ya karawan teka ngora ya kasuka ni merta si ngai. Oi ka yer sanora yai nanun ni merta. Bayaun. Lerang ini bos. Ngai si ngai ni makuri. Yang ngure. Na Yesu. Eki tete ne kana ko ni merta. Eki tete ni paura na ni merta. Inge e complain. Inge e ngure. Me e karaurau ni vetiarana ki na tongarana wo watetai. Tiki bwani abu imetowana. Ito kujakana. Merta. Ko yang ondorome. O ko tabi yang o ni pei ka bes. O bu nani na beto pa yerik.
Ni bonga ikai. Amai sinepe. Ai yang on the rome. Ibukin pa ikapes. Atau wanya nepe bukin ang ira kanti karesa. Sidimi indoro ko nakon sebesku. Dewani ngabong. Pasita biya yang anape. Sita biya yang anape. Ni pa ika apes. Sikarawan yang oya patirakana rangkana soki. Sikarawan yang oya patoi dari kindi jamana ko to yei ni peika. Sita biya yang ayai angaya ekarikia akinokora dari kin rangan Yesu onnongora irona. Yesu yata nanon ni merta. O ekesa na kun te pai era ini kakawa kiriki. O yeki ekinako o yeki pauran. Me ekesa me panana nakoi. O panana tangira. Merta. O i panana na penakoi nan tete yo kanti karisa. Tirapo. Sito wana te pai era ini kakawaki. O ni meria irinia eroido iriki. Sino na kun arakawan yang. Temakuri bukin teuya. Nakia tirita ki meteuya. Ena poni kairira na kun. Tetapia yang kitokorakai ipatakataka tameina. Eteki na kipa. Merta. Ya punti ni kapenna. Ke ni kapenneia. Kirisan. Aki harang in tape-tape. Metameia ipatakataka. Oni Maria. Ya punti ni kapenneia. Kirisan. Aki akari mua tirita ki metiasua. Inanoni meuya. Awa makuri bukina. Nete kukurei. Nakia tengure-ngure. O nakia ki patakataka. Awan te pai erik. Atau kana silo kon dari mau ding gebong, awan te pai ya kina kina bang gebong na koira. Te pai ya rin kakawak. To Ocean Fest. Yo ni temakor te bimel mewa ki punan ni mewa. Ngana kam daw na ko mengai, kampon na ki kona te pai to wana ni karoy. Kaya kampon na ki kona ni karoy te pai to wana kana kamaraw din ako mengai. Yengen kita payar tamero. Eneriki patepaya yakia wana. Kana aruna pa akia terita kimua na Jesua. Yengen yara makuri sikoroya pa sitaku berang tamero. Enapon nakia wana kana aruna pa saki karimua amua terita ki na Jesua. Tayen neru temakoro wabu mesua kibuna ne yawa. Tayen neru temakoro ne wabu mesua. Akibuna awo. Ada kutekana. Te wana te pai ai busia yoa. Aponi ngaya enna ukongoria. Panna meka inano ni mania pen Yehowa. Nua tokin na upong ni meu. Panna tara tameruan Yehowa menukoke inano ni mania pen. Row. Ane te pai era ni kahawaki. Posi to wana te pai asinaria ni ukongoria. Asinaria ni kakaya. Imani asina makuri mua.
Ibukin tewe. Ponde itakira na ngai. Ita kuna yelenchi white. The one thing that mother needed was a calm devotion spirit. To be less busy with things and more close to Jesus. All the work we do for Christ should come after we have spent time with Him. The Desire of Age, page 525. Ani te pai ara ni kakawaki. Te ponga yo, a Yesu te metua ni visit na ko ni mengar. Ke te metua ni kawari ni mengar. O te metua na ben tegi na te tega yo na koira. Kari muai mua. Imai na kana makuri ibukiu. Kari muai mua. Imai na kana makuri ibukiu. Question rang na magina te gua o to korakai imin karawakin te makuri. Question rang indiki na yaron merta. Asirang intape me yakin ang tawarta imetiaswa. Sirang tabi bukin pai kata mero, inon tiya karista, inon lumengara, narata pun magura pai kararik, me hakia, dai takira metiaso. Na kome itakataka idalgin wen Yesu. Pe enanganira, tionda ke de meu ni kwawa arisina ko meirona. Ngie karikira Jesua, o sakya na kantaninga pasina karikaki, o na akia de meu no nimekina non. Ena patangat na katimbiang nyo ni Mekinanor. Kita mi erori. Tepa yara ni kakawa ka sinadia in sisipa yan ako yung tuputan nomata. Tiamara ke ni kwawa pon Yesu Kristo. Matumoni pa yara ni kakawa ki pon ngay da muna. Sinakanuwaira ilon Yesu Kristo. Ntami na erori. Dari wa manu. Dapat sa'yo. Kutangiria. Ni kaning busimaya Yesu ni dapat sa'yo. Ni karimuay na nun ni Meom. Ni kasukui katapitapin de John na bayo. May paikuragin John na bayo. Agis ito ko na parang tamero. Ang kanan nanora di dapat sa'yo. Pa sinang kasukui tabi yangara. O ni busimaya Yesu. Bangaya sinakanway na muna. Imanya sinakarosi pangaray katamero. Sinabusi sabi ng Dion Wer. O sinani niya, ito kunari, ay tameror. Ito kunari, manangaw yun ni kawaw. Sabusi sabi ng Dion Wer ni kapen.
sinataro. Sinuboy ko askai daw tamara Joshua. Derong-rong na koira inun tabas sayo. Hari-hari kita kauling na koira. Pa sina timeto Joshua nururing kon tayo nako. Ano mo nipay kon tayo nako. Sika ko wa tamara pa amay sika tabi-tabi nun meaura ay kasita ko pa abuntang tamero. May akora pa namtiakan di nga bong ngayo. Biya kauling ira pa sina kalimo kon tayo nako. Pa puning ko kingin pa ni kapen. Ana koron wa kini kapen. O piye kun kapen Joshua ibukim. Si busi ko nti tayo pa ko nakaruang kakapayan na koira tabi merin ako. Kung nakaparayara bure kay puntahan bure ngaira. Ako na busi maira pa na si may gaspo ngaira metam detayay. Kana ko na koira nung tapas sa iyo Joshua ibukin aram. O api ko rog pani kapen irura me aporay menanom. Pai kay return kaniko iron Kristo Yesu ang ayarawer sa kameo akawaran kaniko. Amen. Ay, rita na may kay, ibin de takain tataro ni kadua taidigi, ay na yay de sisira ki makaya kaya